Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugün dekabrning 27-si Cuma kuni biz sizlarga Ukraina ve dünyada olup geçken vaqalar haqida tarif etmege azarmiz. Sabığı Berkut hizmetçilerinin sınırlama tedbirine karşı berilgen şikayetini istinaf mahkemesi baqa. Kokyuzunun atıp öldürülmesinin qabatlanılgan Oleg Yanishevskiy, Pavel Abroskin ve Sergey Zinchenko videokonferensiya vastasının iştirak etti da iki sabığı kuvvetçi mahkeme oturuşunda bulundu. Bunun ile mahkeme zalında menlik inqilab iştirakçiler ve onların tuğanları. Evvel Berkut hizmetçilerinin advokatı Ukrayna tarafı menlik inqilab iştirakçilerinin atıp öldürmesinin qabatlanganlarını dinişu cedvellerine koşmamağanını bildirdi. Dava prokuroru sabığı Berkut hizmetçilerini dinişuvge hazırlayımı yok mu belli değil deyip kaydetti. Ukrayna ve Ordelo arasında mabüsler dinişuvu yılının sonunaca olup geçmek gerek. Onun şartları hakkında üç taraflı kontakt grupası gelişti. Rostov-na-Donu Taqiqat tevqifxonasining mudiriyati qanunsuz sur'atda yaqalanilgan Timur Ibragimov ve Server Zekiryayevning aqlarini boza. Siyosiy mabuslarga sog'liq vaziyati fenlashganina baxmadan tibbiy yordam ko'rsatilmay boqda Ukraina yuqori radasi inson haqlari vakiliyatlisi Lyudmila Denisova xabar etdi. Timur Ibragimovning ko'zlari yo'q, Server Zekiryayevning surekli osteoxondroz, surak yetersizligi ve gipertoniyasi bar. Bundan beraber limfa tüyümleri yanğısına şikayet etti. Timur Ibragimov ve Server Zekiryayevning Rusiya hükümeti terrorchilik ve Hizbut Tahrir teşkilatında iştirak etuvinin esassız qabatladı. Bugünden basta tinchlik rejimi 3 kere bozuldu. Bu haqda Mudofaa nazirligi xabar etdi. Kun başlanğanın yana Rusiya ücretli askerleri tanklarga qarşı granat atqıçlar ve iri kalibrli kurşun atqıçlardan Gladasov eskenlerinin imayecilerine ateş açtı. Sabah saat 7'ge yakın işgalciler aynı bu silahlarını Luhansk yanındaki mevzilerge karşı kullandı. Öğlege yakın ise Neveseliye civarında Ukrayna askerleri cevap olarak hafif silah kullandı. Kazakistan'da uçak kazası 12 kişi helak oldu. 66 hastahanege yetkazıldı. Onların arasında 2 Ukrayn, onların umur ağır travması var. Ukraynlarını Ukrayna elçiliğinin temsilcisi ziyaret etti. Yolcu uçağı uçkanın birkaç dakikadan son Almatı yanında tuştu. Tafsilatlıca növbette telefamızda. Yerli vakit saat 7'ge yakın Fokker-Yus uçağı Kazakistan'da Almatı havalimanından uçağın birkaç dakikadan son radarlardan gayip oldu. Uçak uçuş vaktinde yükseklikini joyup beton qoranı urup teşti ve bundan son 2 katlı binaga barıp vuruldu. Uçkanda uçak kuyruğunun uçup konup yolağına 2 kere tiydi. Şasi endi alıngan edi. Uçak uçmağa hazır edi. Куча людей разбились. Это БКР. Не видно, вот он БКР. Люди просят скорую, она не едет. Nur-Sultan'a uçkan uçakta 9-5 yolcu ve 5 ekipaj azası edi. Zarar görgenler arasında 2 Ukrayn var. Bu haqda Tышқы işler nazirligi haber etti. Al hazırda ular hastahanedeler. Taqiqat uçak kazasının 2 sebebini көзде tuta. Техника bozukları ya da uçucularının hatası. На месте событий по-прежнему трудятся. Kaza yerinde kurtarıcılar çalışa. Yaralanganlar hastahanege yatkazıldı. Uzun yaxşı is etkenler evge qaytdı. Qazaga oqragan uçak 23 yaşında memleket başqaları Fokker-Yus çeşitli uçuklarının uçuşlarını ve Bek Air uçak şirketini işini vaqtınca toxtattı. Almatı havalimanı adi rejimde çalışa. Uçuşlar vaqtında ola. Yarın Kazakistan'da umumilli matem kunu. Ukrayna yana gaz ulaştırıp operatörü Avropa Birliği kanunlarına koruya çalışıp olacak. Bu haqda Twitter'da Avropa Komissiyası vice-prezidenti Mara Shevchovich yazdı. Onun aytqanına koruya bu Ukrayna içinden Avropaga Rusiya gazının Baksamdan tranziti için gerek. Evvel bu şartlar hakkında üç taraflı aytışmalar vaktinde Ukrayna, Rusya ve Avropa Birliği gelişti.
Украинада электрон хезметлерінің нақлият порталы ишлеп башлады. Яны елдан башлап ширкетлер халқара юк ташылмасы үшін весиқаларны онлайн ресмилештіріп олажақ қарарны Украина назерлер кабинеті чықарды. ДНФ декабрның 19-ында башланды. Умумен ел давамында 800 бин кягыт юк весиқасы ресмилештірілді. Процедураға бір қач күнкеті еді, шымды есе изын онлайн айыртывы алмақ үшін учдақа керек. Янылық ярдымыян әм ташыйжыларының вақты иқтисат етележек әмді весиқаларының ресмилештірілігі вақтында қабаржылықны йоқ етежек. Сегодняшняя система нам покажет. Система изын онлайн айыртувы алмақ не қадар тез ола білжігіні көстережек. Венебеттеке адым диджитал изын оладжақ деп белейім. Бұл теклифнен Полония, Молдова, Азербайджан, Қазақстан ортақларымызда мұраджат етеміз. Кяғытны диджитал изінге денештірмек үшін ташув малюма денешув қолайлыджа оладжақ. Украинада елның сөзі белгіленілді бұ диджитализация. Оның манасы диджитал технологиялар қолануынен бағлы олған яшайыр саларында денішмелер. Ветамам о земаневи Украина тілі луғатында ән чоқ қыдырылған сөз алды. Дүния тренді олған иклим денішмесі ве жинсиет айнылық кебіксізлер бұның кебі нетежелер бермеді. Айны заманда диджитализация сөзінен берабер елның сөзі олмақ үшін мұны чоқлық турборежим, айрылув, кырмызы йолаклар ве эсерлер ярышты. Бундан evvelki senelері украинлер ән чоқ Томас визасыз қабаржылық, блокада киберге Евромайдан сөзлеріні қыдырды. Құрметлі сәржілер, бұ дақиқаға бұ соңки хаберіміз да чо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыңыз ұзыңызге мұқайт, олыңыз сағлықнен қалыңыз, ярынға қадар иншаллах көрішкенде.